Ingin ke petuma panke, karbi lamne tamunje buat bango, lapen ke ingin crazy petuma panke bango, lamne amani part 1 buat bango. Nasi lepas so karbi pe, lepas so karbi lamne amani lapen ke karbi. Lapen hola so ke right to education act parliament long pass jate na thi free and compulsory education parliament long introduce that thi so act do det na thi teachers se appointment PG phulong te through test teachers eligibility test professor jong si manji phulong te net slate compulsory la so te gen karbi anglong ke doan date vacancy puno requirement vacancy puno lahai PG pulong te through TET candidate mansi appointment kinai lasi hala so karbi lo bachar le song atum dalam cerap dum no nona chief minister education minister ke dohon king by king vacancy isi minute zolo MOU sign no je up to class 12 ke seba tame itu empat permission mange accord lo karbi alam ka pe thanje phan karbi language ban ke up to class 12 mang ke itu phan seba pe itu phan permission ng grant laben karbi lo ka chale song na chara do merci je karbi lo autonomous constituency det ke appointment pilong nang ko karbi lo autonomous constituency te da ban ke conduct long nang ko karbi lo autonomous constituency एक किपी अपॉइंटमेंट तो मंदा सैलरी पिलोंग नंदी पुला सो चिंगवाई पेंसी अलग का ला चेक्रोल माइनो तिसिक्लेन ला सो टें पेन नीलोंग ना कचरा अब्दुल नीली के अपोर अबे तुझे तो निकाल से आती माफी नीली 15 months अभी को सीएम ना मान तुझे तो ला पेन के ला सो लोंग नॉन नीलोंग ना कचरा अब्दुल अलग लिफान चोरो रे तो ने लोंग सिंग Pero na kahai alang li karbi language development board chairman alang li wala so minute sa tengben alang li nang picture duno nang cerap chitu no la pen ke seba long da kinki che tham ben si non wang pen si pini bangke itum la so box same pini pulong bangke la ke long sintron phani tum choror te one alang phani li hindenta kurwang thulang ka choro ba je athema agreement do depen pusita me MOU signed it pun pusita me Assam accord de nan ge nan ta implement ni lage 2011 non MP ka hai to central government state government lapen alang itu UPDS to memorandum of settlement sign olang to lamdon chetak lo sita nan ta implement at lage implement ni lage te kai ke ta me chut lo de mai la chut lo pulong te government man kai ke mata chudum lo pulong te la hai bangke la si chunji pinia bangke long sing tero na ke hai editor lo karbi language development board chairman lo alang li phan la so appointment ka pe langun karbi lo autonomous council pen hukum pide pe na ke alang li duty alang li asayang denge bangke ka chiklem bangke nili alang li phan puthot churo par pilo lasi pinia bangele tum kang pulong tame pini lamet amani lapen ke karbi lamet amunjin la hini books kang pulong ta alang li joini si kang pulong lo lapen alang li team lamet tuma team lo kachara tum ja hokor sing rong pia kai alang li tame ala chairman lo textbook preparation committee chairman lo karbi language development board alang itu masih tim dolo plus tim dan selang itu claim rapat pensi si picun lo lasi pinile itu nona bangke state government da nitung cingwai ting sai bom lo je karbi atom ke doan karbi dominated area karbi anglong de kali all Assam puno laben Arunachal da do itu karbi itu hola haya karbi ke doa dimlong bangke jate lasoi le toma kita babangke ka pachangli student domban primary pen up to college ana mangel tum ba up to class 10 mangel ile tum
capital li long ji abar sai tum ke Karbi language teacher sebagai nuno appointment pidulong undang ji ko bang sile tum bang ke bori ponai laben ke nili ke lage bori ponji laben nang tum cerap cetu du nang ji non da be nili state government pen chingki je than mom lo education minister rus pigu pen dale tum chingbai bom lo laben nona minister chief minister pen chingbai lo laben ke central long da be Narendra Modi ke Japon party new education policy lo deng ponelo class 1 to class 6 man ke je mother tongue mane nana mail tum ke do non Karbi je kali mane garo area mane garo tum ke do along 3 state log dame hala sobang ke je garo alam chang libek nei compulsory lase nama Karbi atum ke do area ne man ke Karbi alam Charlie back abang ke compulsory new education policy law gibinet law pass law sita parliament la pen assembly parliament law rajya sabha la pen lok sabha pass la pass law policy ayek man inget bo lagi ile tum tame plain district pen chenglo Arunachal alam pen chenglo Meghalaya itu Karbi ke do di mana law mang ile tum ta Karbi language book sabang ke ada introduce long po la pen Karbi ada kipilong long loge bang ke itu bang ta Karbi language teacher sabang ke good chipi du nomi po itu bang ta lata is unemployed a problem abang ke sia sayang deng ki chundo puta ni ma thadon mang itu lasi don mang le itu ile tu non university anda me non long sing tero la kai tabe body pon mom lo holai tabe ni tum la Karbi language la so a book sabang kapachang li ye phan university long tabe ni tum claim pon mom lo long sing tero la kai pen chingwai ching sai pon si nili Karbi autonomous council pen name nili budi doan maneli jakong doan abage nili cerap ke tudun po ilitum elami ki laso ka paje thang ye phan nili kai ke dame nili cerapun ji lapen bori ji lasi Karbi language teacher tum ke apran ke salary 2500 pen nili education ye man de pen nili pe badlo lang tum phan 6000 pe badbom pen non ke alang tum man ke 15000 na nili pe bad Karbi language ja nono ko nili bori bon nomlo je latte la to banta jate push creation state government and salary ka PPF non ke claim ma teachers to government salary ke lo Karbi language teachers unta same equal salary ka pelong ibana doma pelong ye basi nili bori bon nomlo la ben chingwai ching sai bon nomlo la ben ke non minister chief minister khai to mada king ki thang mom si la soi asai deng ki chunji angring si dam ni bom la si nili ninge oi la dai le to along ka chim honai nai texture to phan